U Hrvatskoj zbroj svih vlakova koji kasne u godini dana je 20 godina. 20 godina mi zakasnimo u godini dana i nije ni čudo da se niko ne voli voziti željeznicama. Osim što tamo kasne, užasno je dosadno, ništa se ne dešava, smrdi na željezničkom kolodvoru i jedina stvar koja promijeni tu monotoniju na željezničkom kolodvoru je onaj energični glas tete iz zvučnika koji se javlja kad vlak kasni i kao... Poštovani putnici, vlak iz smjera Beograd, Slavonski Brod, Zagreb, Ljubljana, Minhen stiže na kolosijek. I normalno da se niko ne voli, što ne bi bilo puno bolje da na tim radnim mjestima rade neki ljudi koji se bave animacijom i sad ti čekaš vlak, muzika trešti iz zvučnika, čekam vlak, dijele se Red Bullovi, trube se dijele i jednom vlak kasni i čuješ iz zvučnika, svi koji čekate vlak za Skopje recite yeah, vlak malo kasni, ali to nema veze jer se mi šta? Dobro zabavljamo! Iz Skopje, tako bi nam trebalo biti. Hvala.